avi hi Akashvani Kohima avelo aiktu tupshe mguwa gilno nisim gbo hudani asakte buvdo watono bani adawshi aksasa kotoko bagabsni naglinu ex parliamentarians ye center belono nagamza haktashu aqo hakta kipeslo ibani state fire lapaye ovekyu akhigindulo akne chigdilo agasolomi ibegaju pupelwani Union Cabinet ye akchizloka small digital system eno gdawqo shikumtonge blozatsılva ide asaktekok basıgıpsini ex Parliamentarians Association of Nagaland expan ye Central Belono Nagam ağlım qoqosı jemjigini lulgeu aqo hakta ikpeslo ibi khanjani Central ye saqiqtı qatun jinno chigmlo anasin ayamsası blokha jemjishlu eno ahunaqi chigsin qatun chigsin lo Naga National Political Groups Working Committees as Jemjishilu. Lusa Kachibdilo, Dimabolo, Ako Kupza Lulgulo, Hakta Lulgu, Kutu Lulgu Holuno, Hakta Hippo Lulu Ibi. Ambe Losen Show Ime Iragu Eno. Ambe Show Klakshi Kupza, Lulagu Show Bits Agulo, Expan Nono Biaguno, Nagalinu Hakam Koi Idehi. Akupna Kano, State Ktokotui. Tul nishani ibi kono itagi piajuno klakshi vicho central ek is policy toklu shilnani ibi expan ye itagi central no state law Indo Myanmar lo gdolo akuptu svenia aju eno free movement regime khashle lvenke khakta sha ju lashlani Foothill Road Kamlashu expan ye Mon district law tizit eno parent district law kelma dolo alagla tsikmetsno Assam State Kathamuno Illai Iqoiqi Lungeu Akoto Shagyu Pizani. Fire Eno Emergency Services Nona Biajuno, Ovegu Akikin Tahadolo, Akhet Nachibdilo, Asol Ami, Ibegaju Pupelani Ibi, Hiba Olo Guema District Law Likino, Lotos Law Ami Ibegiu Pupelani Ibi. Apano Biajuno, Am Rapnejigimi, District Law Isaac Bemi, Zakem Eno, Aplo Kupim Kono. Gıtıkzı zaçini ikemu kai eno mlagyu duşo ulokilo ashigami agasolo wakemi momo kısakagam kono am svetsani ibi agasami koy laka shingyu eno sokum khalo aveksa itulagyu shu pizza agilo apaye khagam eno apu council kopilo ayazagyu yekluno anepalusno bime agem kimji pelo ibi kanjani Union Cabinet ye Revised National Program for Dairy Development NPDD show Bloza Silva Central Sector Scheme Hipo Kolo Gaga Kro Katanlaki Alasik Pats Ani Union Kilonser Ashwini Vaishnav no Gyono Akpa Hipo ye Akchiz Lokalo Hoktubo Kanemga Aktekotsno Bekwakumla Lusin Lungyo Rengno Rukshoshani Ibi Revised NPDD ye Northeast Botolo Dairy Cooperative Society Akte Katunichiri Kakengyo Kimji Shani Eno Itagi Akukupu Tsno Milk Producer Company Kini Kakengyo Kimji Shani Ibi Akpokolo Akoto Shitotim Kopilo Alash Lungyo Rengno Akamla Lak Kutu Choksu Kini Mlapelungyo Kimji Shani Yepikaye Irna Raka Kro Katunlaki Akabum Ikipesno Low Value BIM UPI Transaction Shikapkun Gerengno Incentive Scheme Bloza Silva Cabinet Khatashu Dilhi Aitulo YPGM Qosus Akapza Lagilo Information and Broadcasting Closer Ashwini Vaishnav no Puno Scheme Visual Hidikshim Auloko Piluno Ame Alasmono UPI Services Betal Bianani Eno Aka Katuni Kutolo Transaction Shaye Akukpu Saje Abo Trox Chopum Znani Ibi Yepikaye Itagi, Katnum Kubdim Kupum Eno, Katnum Kupum Mkutso Mberengno, Revise Rastria Gokul Mission Bloza Silva, Scheme Vejo Achiz Mlapegu Shikumtonani Eno Hipa Vejo, Aulchimko Hikimye Ilokirla, Ipkul Nani Ibi, Yepikaye Itagi, Itihi Namrup Asamlo, Brahmaputra Valley, Fertilizer Corporation Limited Ayolo, Brownfield Ammonia Urea Complex, Namrup Bidi Fertilizer Plant Akte Kaknige Hakta Lulva. Akashvani Guemalno Asaktep Zani, Asakte Wagno, Ningu X handles
AIR News Alert eno AIR Kohima Babelnani idagi News on Air app eno YouTube channel AIR News Kohima logi asak teibo inil nani lusaki mkutin eno mkuktu kadun num mkupmlo Kohima local ground law interdenominational revival eno healing crusade naglin lunyani tirengno ashaye akuko akirin kishimi eno akirin ki kumsipelo aholo igno nagam regno inkuts benge kanjani ahodo inake aichiri avelo ai bumu kedolo eno Rajya Sabha lakambiu jagdip dankar ye igna tatarlo kehimbim qobilo kumsalono itul jekeu shu kumsuk tojlo ibyani baye ibekano imasa ko kumzu ajibshi be tasul maya sakeu pzani hebo shu baye aku yeza mla maya sani ibi panup yuno aku kikshe blobeksin zikeu kikshe shiva eno a kikshe tikau yebeka akteptu bigeu ye alo kogno shimlawe ani ibi baye itagi state talo ayaza kamlam ko ata eno pension apipishi maya sakeu pzani district Disaster Management Authority Wakau Nodal Officer L. Jongji Bemo Audio no Irna Gyono Aszani Wakalo Asolo Ami Iberigu Ideye Rabnhelva Ibi Ino Audio Ye Zakem Apa Eno Waka Plo Kupubim Kono Gakam Latsgiu Rengno Shikimtizani Ino Audio no Gyono Am Koi Rabne Lumpi Ikemu Ideye Laka Luvenani Ibi Eno Baye Hakam Kobilo Asa Shikimte Eno Pitichikeu luche shikelo kutokoi neba luslo ibi kanjani pano itagip no apaye itagi tamuno ami ibere ayu hokhegru shnani ibi pek pangtung John zilise sangdam ye alchem kopelo alje shikumdo lunge rengno lidiksha qosas ktsikme shilmaya sagyup zani yagna porba plo Aiker Krishi Vigyan Kendra KVK Pek Aiker National Research Center on Mitun Mezipima Nono Farmers Fair Come Exhibition Kosa Ayulo Atsabdo Lakilo Pano Hipausa Pizza Ibi Pano Puno Nagam Akshuno Aljem Enop Kapsam Lachikimi Tisharep Numu Gutomuno Aquai Kiviko Pahaviani Ibi Hipau Kikmilo Baye Alki Apkabekulu Eno Alki Lukumkashil Maya Sakub Zani Baye Itari Abdi Kutomo Shosen Gyuzlo Ayeri Chejungyu Megapzi Akpolo Zabo Farming System Show Aunguklo Bietslu Eno Gevike Nono Mlapegu Akhabtiko Ikibetslu Asaktoko Bikhaveri Akslasa Akotoko Itaplaki Bidesni Naglenu ex parliamentarians ye Center Belono Nagamza Haktashu Ako Haktai Kibetslo Ibiani State Fire Lapa ye Ovegu Akikindolo Akana Chibdilo Asalomi Ibirayu Pupelani Union Cabinet ye Achiz Loka Small Digital System Anok da Washington Bloza Silva Ishis Dibado Ide Nano Helen Goals Kolauno Alokshile Pegu Chulani